efie die yemfo daily graphic na daily graphic anope ye be hyase afiri ho we eye ensem a chese ede toda ni ate ne anwuno no na wasumu wanimu ayabrebo say na Ghana na abrebo nko anti eni December akokora ni ho wo de anope yemfa ni December akonhyase abrebo nso de bi wom kwasi ho woni se ho airport no aye yirede Edem ho enura ye be kwa akobio enura togbi afede enu otimu oni doctor yaolecha ena chese yesi yemsheni si se kunkro ase yalande tu ona ba ku si form mi si form one yalande enu zana mu pie no omu di kan de omu shoe no better ni ye hu body no and I'm do her. How many minutes? I asamo. Kwasi me kai abato obre no. Na wo so okoto aba se mekwaba. Ohun. Na wo se e ka flight ni ye aka so ho. Everybody yesu. Ese medem. Ese abusiafo. Yesi enura. Wa bra chese. Shedi du ho no. Na empanifo tie si fom. Na flight call ye no Africa World Airlines sure. Na chese wo call ye ne so mukoko dru ye no empani 40c ye ne nananom himfo kente ye fe to bi kente no mututu tata en kwa na bibi ye fe she ukosia flight e wo se si ye no asama togi ka ne se ne wo hwe animu ne se nka awiemhye betu afiri ho na adu asante mantem kumase that's right na tu free ho na adu tamale na tu free ho outside Ghana all them ready yesu na asedan wode ma mampani dada John Dramani Mahama se chese enisuade hunu nya yese we ni ade e wo se ye na abanyi so ba ye omso se ye beto aso we ni ne ye hwehwe enye me na me hya ase ntime nye enye wa ye wie bomidin dabi ye sika ye to bomidin de ya na mo pe o bomidin de ya na mo pe o na wo koye wa bomidin wa fasi da ma so me ya wo be di mu ni onyam ti na adani achirebere na ye eti we die to bi sim panimfo mienu no ma ya de ye mo wa ba so wa adwuma wa ye ho na se ya so na Ghana wo se kono na asem a standard board pani kan na mdwene ho amente ase kire se si ade ade bebu mayi mu eniema ye kra bibi ti se light ho niema ene niema bebre a ye wo ensusuye de to ho enti ne ye didi na to mo so se Ghana Standard Authority authority mu eti ade ne beba mu na mo hwesa ade we edimu eti ye mfamra kwasi electrical gadgets etoda woto sa ade socket no eda form no a wodi ade hyemu a na anane senya na no ya tro voltage na wo ho no a chese ahoden etumi fa wahwe na ade ato wodi ade hyemu a sa ayon na ade bechefu a so na anane se TV kure na ne na ayon wube kombe ne yasi o we nya papa substandard omo to no ko omo ka kire wo o we nya papa we nya o dey fa we say omo sha obobre so how did the nya papa no enter this country wa Ghana Standard Authority mpede eremuda den eremuda na enne papa no asem o wa be kan kora na awre ho in fact me kind na me say bade we dey senke ni se hokambo ni senka we the Professor Dodu we nko ade ni senka oka we nko ade it is expert na we nko ade street light omodi we die street light omodi bomb motorway enye papa oh David so what you mean you say o say Ghana Standard Authority hye no kwasi ma ho kwan se ade no a ye de ba o manum no ye de papa na eba ye was standard we say do na standard ne so we say do no ye within the limit of ye sikasem won brafo bi ade say ho was ye to ade a eye na ade a eye na was ye hwe ye sikaso na ye de ato ade eye no na say ye tonkani a say ye de ye tonkani a was ye de ema hanba eti si atonkani a
ne ntumi mahayemma ne ese kania no eso dem wabra ye ni disco asemo eso dem wabra ye ni nine club nine club na wo mpese obehu yonko anim na ese ya so ne dem na eso enu na nipa kura wo yes a motorway street light na ye bo abaso se oh maso light no se na ye bobo se na ye bobo ene papa ya nkasa ba bonte abetu na ne mutio o se ye bogos abetu na ne mutio o se light no enya papa o se nya papa eti se wo de battery egu torch mu na ewu no but they be why ye the contract ne ma obi o ye ma ho specification ye de buy obi inspect ye ese ye monko install it ene ya ko install it afi Ghana Standards Authority chair say can ya no mo install enya papa sa pepe ne o kan nye gwenku ada nyuma ne projects ahoro a ye nyina no kona kohwe se yesi aban dan wie na ye ka che obusuani bi so dan we ne de ama no kona kotenem kwasi wo wura dan nu mu a wo flash ba ko na ayi ne nsa na ayi tasa ye de aye fom hono mo tas ko cantonment na ko Roman rate na ko he dan a yesi yaye abanye djuma ye fo abedjuma fo mpanifo no kotem they move to the house no mo akwakoye ni mi wa ya fa contractor ye de djuma na hye ne sakwasi ye tua no me wura adan ba kumu wo hu edan no nya wura ma wuti atas ne so a na ayi na hye ho mi wa wo so wawi adjuma fani nkonkotenem wo bi age contract no do sawaye no uchimwe ya na achu uchimwe tese wato inferior goods wo okojomu a ade ne yaka chense we ye pondu we ye say no atoni efo no anye papa no no de no abeye mi wa jiska puduo no adwemone nko a adwembi nko a tese ye de ti ade bi ayeye na ne Ghana Standard Authority o am the catch no abeka kire ye se professor street lights no a motorway no wase ye bola goose enye papa ye de ahye enti why na ye na sede Ghana Standard Authority mpanimfo efa wo manim ana amfa wo manim contractor ben wo yes adwuma no light ben wo de share ho no mo ye twen age sa information no kwasi ye twen enti na daily graphic a wo sem ba ko ye wo mu eno no ba hope say no prayer papa dia to dwei omon sopa no ye den no sopa no maybe why no prayer wa go family e gun crofo bi animasi so who nim za papa we ya professor do nim no who nim so or privileges quality you don't know this man you don't know oh my god we bending no kran wa ka kire wo no asemo so no kran wa waka no wo ma kire mu ye because so can say ya who you hu afiri mam na ye yi na asesen o ma ye hu and I defined as so enie na define the nimu no ensem wo ha kwasi ensem e wo ha sei chief imam who say muslimufo nyina ye wa kwankyiri mu ye wa kwankyiri mu den wo utumi ye no utumi ye biboa kwankyiri na nyagoro na no kramoni ba ko church Facebook o say feed wi ane bekunye o wi ane bossa ye say akwankyiri no o so nyina ye o say she ti ahomakye ne say udidi ane wadi watam pa tuna manofa no na ye say odinam na awrawo sama course wo ka so ankwada mienu okuma kwada no perimfo sisi se okuma kwada no ana chief imam ne kokobo ye odiaba wo se obia manani na ho no mo wo ye oba tanya mwani na ho wo ye akwada mwani na ho wo se yesei ebra sesa wo se kane no kwasi sapani nya fra wo se gita de ma me o akola wo suro kura se obeka se menko eno anu no yesei no so wo ye be ma no wo chi akwada ba asoma no a oba osifa be wura dem wo ahwe ya na wo kwasese no e be ma ko timi to be ma no so mo na asemo eti eniema sesa eno ho kokobo na chief imam de be say e ma time wani na ho training ye de ma ye ma no ye nkasa nkwada no wonum nya stop be say ye soma wenye ye but on hwe nipa no sese kura de ja kwasu ka say ye soma mo nkwa eja me no ye wu David na ebi was say there yeah suma na obeye say
me de ebu za bu na ya de man penifo they say enyoma sesa entino nipa na ofre wasoma ono wonnim nipa kro unse nkaka na for de ye very generous say obetumi akoto obi o senior ma o sempacho na me kwa ha nipa ne be jai ne o asikura na wagya wa akokire o se ba bia wo kɔ nanu nie ansa na wasen aba ba ye na ade on se ne ye sa pa ba nemre mu na kaso issue na enemre mu ma mi bi ba bontin se ono ne ba ai na ne ba ne stubborn ti on be na ne ba ne se onko me kai pa yes ma me ne kai pressure na nkwala ne de ma ne ba na obi say na nsuo na mo mba mo na tin ko die entine se ma me ne ba na nkomo targeting the first ti ma me ne hu musu se ya esa oba nu chese na fa the publisher ento aso na abantie we minim tumi okita Ghana ha o minim say yo ye because me hu no me share na electoral commission the first time I'm hu no I don't know na odi amanyoko bi achi me sabre no me sana ye odiko sana ye nia minua be ma ayi Kofi Akpelu me nka ni fakro Razak Poku sabre no yeah Razak Poku Hassan Ayariga ai Razak Kojo Poku na Hassan Ayariga was ofri ba bi ansa na oba Hassan Ayariga na onim sa NL nsam no a aji he wo ma Ghana mu no minim sabanti and security bi shedi boto mu ebi musuro se anwe you the to who beji pon a asemo and the one cat and your dear bani say stop insulting Razak Kojo Poku concern MPP members warn warning for what abanti na abusuafo se ensentwerefo shedi botom was on the ensentwerefo adwuma no one warn ya sama mpani kura wonsuro no NLA any banker to banker for nsensem na asase says our story nikita wo oh yes ekra but nsem wo ho nsem wo NLA ho pa nsem no de Razak Kojo Poku nsem nsem wo bota ya she ni suit everyone yeah last one is na fe yes sorry the last one me this in foreign news foreign news who's and contency so the one cat e bi di abanti ma fantum mate almost there what be maybe a friend Benny Madoff what indeed that really or why sir Ponzi scheme where we are say aji entre ha ya Ghana say ya man for that dem no nim papa yes one king kong the whole world the one and yes wo wu na nsa ne okay wo wu na nsa ne na emfia wodi ya nsa na wo wu na the one cat any bi de ne ho nsem aba he is the man yes Ponzi scheme no wo bia bibi to say okay ana one ne mampanimfo mienu ye adwuma wom ne mani nim da say ne on papa ne say Ponzi scheme no yeah do munim say on papa no respectable businessman financial guru yo ye na adwuma na yire so anu one na tena over 50 years na yire so nim say adwuma ni kunu ni ye ni na on say adwuma no kwasi ne wom ne say nipa mienu miensa o musika so e hya ase e beda ho ka na fe de asema because sika no oje a wo invest wo wafa eti yase nipa ne hya ase se o mo dan ka e na papa no hu sa ade na tija no ofre ne mani mienu na odi om chance no ka chom say adwuma na ye ne adwuma papa ya Ponzi scheme me wu aja mo nti ai beka mo we aja pade a ya ye nyina no e na ne man se hwe and ya do be ma AVI wo hu abrofu ya do be ma AVI papa say mo mam 24 hours na me fancy say say no na mo fa AVI for wow and no be che papa no no mo che papa no kwasi story no so me ka de asiga na ye de the cabra wo mo che papa no na papa ne yere ne ye o madwen say ne o be no madura wu asem na ningu ase no mo ka nuro bebre bo mu ye no mawu o mo no maduro no o ma da ade a chen mu nim so o mawu ade a chen no mo da no mu o mawu na mo ma no o mo ma mantie mienu no a e mantie ne so no mu nim so o mo ye adwuma papa no first one o she no ho akomfo at the age of 40 ono e she no ho akomfo se ne ne papa ye no ono onim but sentwefo e twro ne nsem o mo ka nya acha se asa o mo she da bushia ne she da na o mo ye na ono okun no wa kan se ma me ra ho na second one no so asa ya ye leukemia ni bi ekun ono so ana papa no
nansa ne nen wo no mu wode wu ye na kwasi nipa ewu wo ho no omo ana o makọ war veterans o makọ war e di omusika beshem ebi num aduro wu ye ebi hye omo ho akonfo nipa bebre e na ewu wom because no munim say omusika na hye na papa no ye ka sika tese amanfo sika bo wiaye e wo sa asemi ho a kwasi nye sika ketewa o nye sika ketewa almost 64 billion ni sika pepe we dollars asem ne yeken nye cedis asem ne yeken eti Ghana hade no kwasi Ghana hade no ya me wo papa bia ni enti amani abre me wo papa bia da bia wo FM kwasi da bia wo frɛ me ahwe me sika no na me se papa me dia minim se ne because ne ya be ya ni news no a kwasi ya ye no me say ebua ya dada mu asem we da bia wo frɛ me akua me ya wu enti me bisa se abante na mo ankesi na akosi sei me say ebua na nka me ya fall victim because papa we dia ono wademu and wadi awu no me say nka me ya fall victim on that. A senior police officer, Madam, Debbie Oshami Asempa. Oh, good. Debbie Omia Asempa, good. Says he can already got to see Omudia to good. And I'm fast Robaho. And so Asempa, good. Could be better good? Asemi boso me so no kwagia asempase wo ho good ame edu 3 months ni o me bobo na me friend am say good o say fa nka say kwasi anya de hire nyina ya samo ba unim say betonne nipa bi da so a say online no ye bi wo ho manfo da so ye o say no ni akoba ne say pa hyehe o mo ntumi meka yes so on say hyehe mo a papa idie no hwe $64.8 billion wow amanfo sika yes obi die ni sika wonya ye nyina free na dwuma wo ye nyina na onu kitabe se 2 billion se sen na ode koma papa no si wote ya na onu ankasa fa ayi na ode twa ne nsa ba bia utwa wuwu no na otwa me say Ghana die na one die obi de 100 billion kwasi o wa brochiro na obi convo 100 billion or the be shame sa bosome na na jegra hey me see papa hey me see papa nani chese oba utimus funny team my 100 billion okuta document my 100 billion otumi jina ka kan ho say obe cross you say my 100 billion oh Ghana my 100 billion sa kwasi etoda unhu ne ewumlemu no system no nye yedi kan no ni atushim yenu nipa nkasa so etoda su na na make sense nsem ni bi wo no mo a sound so sweet so what so did to me everywhere all say abantu ani say won na money business no was ase nkaka kwasi ni stations no wo ase nkaka utimi say wono na somdwo no wada ya no mun sanjrefo ikura no ya ebi enya ye numbers no kwasi ye da ye na because of frewa misika no akua mi ye wu obi fro ka cha wo se wo ye wu a everyone no wo kwa ahomegiem ni sika nyina no wo de beto wo no mo asemo eti ye sro mo omo mi ehu na mo ankesi no ba bi e kro no ba bi aduro asemo still amanfo osu everyone amanfo osu ye fancy madam wase